Mwanzo mwogere karibu ande ansensa meiga story twari ngambo ya gatembe mambia rero ateti kuri ara tukuligereria kobwa muno ni tukolina na nyuma ansensa ya Kenya guseri moja matukari to wo kingira na kwa nivo ao kuna kwa to kana kira kuna se injira ya mungu se yengo nyiro tule twaro na wa Kenya wose ese bali batanga ndete ba gwete bura ma Kenya tutoka na story Kosengo katole kosengo na hotel restaurant ayuan singo nya ko tore to ko yari ko ndiri ko yari ari tagi ko nebe chomo tinyi ko na kabere chomwaka we chibere na mirongo ibere nene to ya bana kima no anyi nje sebana kuchini ko to yo mari ko tse o mari we karo to yo ko tango tene ngati to yari gari elini to chia sende nje bana no mondo awezo no ene amate ane ingi makole ne tali ayitwacha muna nge wata yese studio kutwara twaringe abagani kutwara abagani kusengo twara mto chikurigera ya ritukeriga na barabu kutwara twaringe diponya sana kolendo nya kawata na rwetra ase ebitanga butari ko nya kan kiare kana uto kumwari na bali studio bonega to gocha na mugani kuma mugani tinga kumkwanda rieta kumwari kan yai kwandira ya kweka na bara ga ndi bajnari kwana bobe aratike kwani karibu. Asante bwana watoto soko ngariganya segetu ya Gatembe television asa marietangoro kumagati no ibobebo nande mwana barinde mwana se chinga seti twabe togolikenya kenenge bana lori tukumneliga ya jamhuri kwara dikira mangi kwara mangi kwara mangi ole dikira twararikire myaka mingi na kabeji eventi kuru Nairobi gocha Nairobi kumuchikorango twararenge ngakilia kabere Nairobi ya stadium eventi kubitwararengo mu musake abantu bayichorari abange muchikoranga yabate mu generally lakini kuru binyanga ire kwera sikira kweta ekanya kabanga intensity ya ngere ko reduce na kinandera ko kuliria kena ya Kenya no ngwa kongire okonyara ngo kuliri kwa berigoro akarokende mu tanga tiamya kengonya karungori kane ya stage waji ko tenga gari ya mano ndo magadi karibu nande sekete ni kiega tembe TV tena kwa kuligeria mangana yiga yo ndiri litwolyo mari twalingana yiga amarete ngore ngitu kibecherire ande go ikoire bagaria bene okwani omuligere na kumunyeria. Asante watoto msamari tango kweri kabuga mutenewe mangana manyase teketashana yiga Gatembe television na radio karibu sana. Asante na eno yo maboko bali kuba kolide emirimo ase kinyombo cyo kuragia segeke Gatembe sana na kitateo ndanze asije ya mose yende tukana kabanga na bayo kumuli kwa mangana utanya kwa itere yende to wetere likole go to kuri likole ya chamunte ne tukoli aba esa mutuka tubwa tukuchengere soma ko mu mali ari gere india ari se kare ya Kenya ne likole ya chamunte ibura nyako ko kwane soko chakire kule tukoli ya jamhuri ile tukole special se abananchi wa Kenya na serikali ya Kenya ikawa tukutana na Kenya Republic ane tariki 12 mwaka Disemba Kenya ya independence yae so mtuko maana ne ringa esiko bese miaka etatu iga na iga na Kenya mbago chengera matuka chio limono na magati atero mo babiro bokom ande ba Kenya mbabu ati most Kenyans have lost hope ona bange mbali ba soka abange bakora tubanyora kwa na mugondo osoka biashara byabo so ne tukoye dinana lakini tokana ina ntanzo ko lichengera na ndio tulingana mimi rafiki moja likitega ya kana ko ni ya hani ya ringo ili ya wate katolika ni ngatini ya standard ya wate katolika ta wele na manengena wala ya sisi katolika ya ringa erenga no possible lakini bado mondasi lene jingoro jingi sana na bana nyara ngori kwende yone ni tona ya tuwe kro murgiri tona raja rore na bekwat connection ngeteri goro Mokenya wa sibira senya si ntinyo
na naga sibune kira binyane sana muchinya chinde rikirenga dates madeni anda sigire ese 61 yakasibire 61 as one ngakna bano ko barandu kanda tumanda chakira bare 61 kaseme chande chakira Atote karakugene gazeti ya Taifa Leo naona ile katuni wa Taiga related na mangana hiyo ekolokinga Kenya yere gesunteini especially mangana kotanga gharama ya maisha yani umuntu yako chengere suntema imwite makochi goronga ouch lakini gharama ya maisha ya beire nkongo buli mabwa kongire binta bantu bari kugora bande bari difsiri na tabanga no muntu perpeno bwate ni kamyalenge gatunga ngo borari bintu gote nyomba iga nabako jaranga odani saisili okubora kwaye budget ibintu bya chenchiri ibonge ibintu kunya chenchiri no mukenya kawaida tabanga sene nyomba ga diet abana iyo muntu ndo kubora ibintu binda bugurukaniga nyomba abana banyo basi diet nawe yanginti bya pungukire wono muntu nga monda ndinga wono lindo wichima wono isabona muntu akoli okima chingini kera lituko antaringi ni chile jonsi okima sukuma wono nyoko na avocado ya chile 30 pop 50 pop otigire ko yigora ni jonsi ya chile ko onyara ngobo mu Kenya yobora sako na to kwa ni ngana bago to chingira lituko ya aba kwa bandu balo katapanga the way things change, the way they make themselves. Imaginga ase emyaka iga twansi korangi twakatire 30 plus munatolera ira myaka iga sara sini muntu kwa bile assets ya Kenya tole kinga sini myaka mirongo ibiri kwa rodi tamuli ige gochengero inkonjero linkoro kuwesu cha muli ya muchi usige ndongero to chengera ngamono lero gato chengere inga yani ugonje ngoro la temo ndonga jamuli ya alingratia nani ko chaka mno litulia chaka krakende kwa na yana abuga tara menta ya nana tabana nyata woli kibwane kide Nairobi ande chi event ichi abantu bari wocha bangi nabona kurukidara galia batwanga hanki prekoro kwa chiri mapema njena nata se estate ya Upper Hill na reko walk to which matna so stadium lakini abantu bali maka kurukipra ali muino bali chi line mambia no bali stadium ine wategera yani yonga spiritual yo mo Kenya utagotegera nganki president yo kwana yale ngoro I want ticket issues bono kende aba Kenya babere mwagoya enje toko transmit information ya change abanda bari YouTube mondata tigankarase ndigeria abandi batanya wa update kiwale sana meeting ya kwa nganga information ni ntakwanega yako ya triko onyora ngakrekende yante president ya kwana sana kama umuntu amoga pikira ngere woka share social media abantu nyawale to wata ki issue iba yata immediately general bintu bya change however gendo ikomo chiko change nda tango apathy yaninga ko to interest ya singi tukite ngiringa ukuliri kwa bere horo kero ukuliri kwa bere horo umuntu abimanga nyenda wikarasagari umwana ararenjara nyenda wikarasagari cyane riye gaiga inkingo cha kumwere school Kenya tanga agapimita gadili gete ngambimita gadili gete nyore kende ko bakuruga onyoranga ntubu atite muri abantu bagaikaransi ngatigante kare president osenga ate ai kraso ni familia ya no gon kula na montora amwe te nkasa ni familia ni nyomba ngo cheti gumne president wa address issues kire ngabande abunande jira abantu bande basoire taunima basibali
na abo ese abo tara ko ligero ya amanga na ya changes nkiri chikan ko na kwase amanga na ya ko chengira amatukai of course wetani ndio tabana chi shera njanya ko bati chenye kube tauni ya ngo siku kaunti ya ngo county ototo mana mbona ili ndivyo ya change Kenya as much as we saying ndivyo ya change Rwanda ndivyo ya change Kenya ito Wakenya bangwe wanatafuta they have lost hope because of maybe leadership styles we have in this country. Yani Mondeo could give up to these people na maambimbo kibuya. Wasemera wakule pi. Siko ye papa level city country ya chile kono mono. Mondawa ke sabu ngandi nega ko ruwa ya ngende ngale function ya ntrako. Ngende ya ntrako wategere speech. Same speech monda tegere to mwako edete. Ose miaka ya etire. Kali kwa na gentu ko musaga ndoro. Monta ko biega chwe ko tumira ko enda mukutano ko mono tiyango rabane ndaga. Ngo mabwa ko ngi chiko tumira ko enda to chibu ati already. So ngo ko rusi chego chiro. Asa miaka maybe ko mina nya ringo cover function bune chiga. Kala bantu ko bale ngeviti. Atira mbako akana abantu mako genda. Wakana mundu ya ne kala sa tegere. Ala chibu sia ndaga ndaga mara. Ande ko tadi ate karo te ganga nyi. Ila ngi chibu. Yes. So to the levels in this country chachirego. Sikogo economic growth ya country terrible ya. So when nchi baga taunga mwako ndo tawale. Mwako wale kakini ndimbi gota. So baga nyere twa ya ketala ga koro ba chenju wala semba chenju wala bade bindi the same. So nedinga even the after the independence in miaka ya 61. Even the thought that we are going to change utaka ikutrezo those things. Bila change. Na kutika toka wanga baranda kita merki step get tumayo change step kita amend as a Kenya one life. Kerkene but to comment point ngeringa tiwa sinchire ke to some school no to nga chenye some kabo munya enera okonye ni monoire kabo munya gitaria kana yento gete lakini bona ko kuliya nga abantu abo bale para kiri tuko imugetia matonga ndubuati ndogo atibesa mabonye bitali akoko ligero na mangana yo fenye bajo bana na ya na bale sikomba no bale sikko bale para bago ononyo kana no gitari batanga range chai penye tanga ande brok timbe atikende niji ga tawati abana baito ki na ya soma mon chakava munye gitari soma yo ko ben kasom yani ono kero kuligeria the same people no bale para I can still ami hati pakotana kasi katu arange ajunga abate dignity umuntu gucha kwebu gere vumbi para kati ngata getengele ihombiro metin uyatera itiboro ine garana tena amoli kama na kwambi kambe yude atera na ngata wa koradinga abanya gitari kwa korebe kyombe yo asoro sagero machakos bagende umuntu kwememo uri kabakan gonga litkulia lero atenze ya machakos ibagabana ibabate bako sherekea tukagere tamuri abanya gitari nisikobale anya bayigwerete ochigo kose ngwane ile morayo oyo kempidio kora to tira nayo ele kilit kulia lero nigo etimu ergo secretary jobs labor migration entrepreneurship na entertainment jobs ni mere mo kolgeria bando mere mo ekene kebe yo kwani tinga tabe ngaba sango bando mere mo buat labor migration hingga jadi kita ambil boleh gaba bagi sesuatu buat joko ucisko entrepreneurship pun kuera tadi biasa kalau sebuah dulu na entertainment na era aku one of the teams relevant thing ye channel itu kerja dia jam kalau tunggu boring kasa serikali esa kan ni tak kirebe ke mipango ndiko sikoge bwana mpango serikali ko be kana the Kenya Kwanza government bona hiyo hata ngambo the better program the plan ya serikali yuko weke mpango serikali ya mheshimiwa president William Ruto ya bikire mpango yuko likaba but still you find one ranga space yuko likaba to take your Kenya bona hiyo so that's why the program yuko likaba maybe in foreign countries wadana kazi maju mbate kazi na juu mbate kazi kwa ground yuko likawa ndao so timu hiyo mwako na reba na entrepreneurship na creative industry siku za serikali kero mo waziri Erudi wala lengo waziri ya ICT
na temeto create digital apps across the country na bali ke digital apps bana kolika abantu online umuntu akorera online. That's the creative industry now. Kwa internet kwa nitumira wakorera sia online. The premiership was very covered. But there's another issue regarding the team mwako ya housing. True employment bakora kupata housing infrastructure bali cover abananchi badana kwa mwaka na 600,000. So ntoka ni serikali ya Tanzania ni achieve ngende kwa na housing. Kaba achieve housing bali cover ndapo. Lakini ndio kwa mwako bodi swali ndio makati ya tewa. Kwa tu anasoma school to ask for more employment. Ibone taiyo. Wale someli kwa I will graduate. Gasi hapo ile. Ndio wili kwa gasi ya housing sector. Ndio kuna mjengo. The best word for that is mjengo. Ndio gasi hiyo. Sasa kaya ndio explain the issue ya labor and employment. So the employment levels in this country are chini huko. Near 70% ya abasaya bale below 35 years. Babu atigasi. Which translates to almost 1.5 million. Yabasa papa atigasi. Bale ebaki babu atigasi. Maybe the only sector one go likaba abantu bone kani na balimu. And you finding abalimu is the highest the highest workforce both in Kenya na Africa. Na bangi bali. Out of all the registered almost 800,000 as a Kenya. Abalimu wangefu mene mbali kiregas. So na abantu abangi but still you finding as a candidate keli kabali band almost 200,000. Kama go feel that with unemployment within the Teacher Service Commission. So nige ndokara kwa yes serikali ya kwani ngoka karera but tuna tu abi kurumaega na kumsana serikali implement some of the policies. Yes. Magat relevance ya timu ya jamhuri kucheso mwananchi wa kawaida serikali timu ya wachigocha nande na bigocha ya bono nando makonde cheche the same because it's clear na boga kwana tana kuri statistics cha unemployment Kenya cha World Bank na IMF watanga about 5.7 rate cha unemployment as a country and as also ya East Africa asabone ya Kenya yani ya badly off as employment ko kara ngani chijirani chito Tanzania na Uganda na wana abantu bagasoma Uganda bale barabwata opportunity yo konyora gas mapema ko sito Kenya which is into ta kendo kere worrying ya somo Kenya na ndipo na bona Kenya tatanga angana masomo ntole igorake in fact ntole igorite se level igor kwa South Africa ikiri ndo kia pia possible challenge na kia serikali to pointing rute kara goja sobogambi na kwanta mangana nango fix ya issue ya employment tango tari mamamboko ni body and all that however ndibintu inapate homework abantanga kora homework ya mangere bona nga ko fix an employment yega no go tarasiko arasa go fix vitana viwate papers nande wana wetenere kwana ngande kuli bale bonto kapata ufundi bwaye na to chiti to bwaji tabia obuya na bola alikili kuna alega simu ochimumbu remittances cha kurumumbu go cha Kenya na aligere kikora kanga ni Kenya ngoja ukina chire chikirang about 600 billion bone ga Kenya konyora also mwaka ko chinse chisiko. That's a very critical amount for the country in so many ways. Igunga Brasilia konyora karkena bora puruto ko fix a few things here and there. No wonder bonumna of course now we are scenario for the high remittances we just remitted country chabo Saudi Arabia want to church on board na chechi kare ko bring a lot of cash go chaga yunga that thing serikali
I think unemployment, I think it's entirely, that may not be entire solution some unemployment, but then it's one way you fix it when they so be it. But then tikabana kiabana baitu bako na sikaja bako le nubuya sakite bengia. So a theme here, it has come at the right time. Lakini tika ebe challenge serikali yaki ndio go fix problems the country at the moment. Mwanzo mmoja to kwenda mtu keigo ngede kayamo iyo katuma karon to ganda linde na kaba to kana to very set ili ana mwingine kwa na kaba ko ganya ko tutocha. Ipo lengana moja pia mia para kena ko gari. Uko na kwa sente. Na hivi kwa bwana alafu ndio ikiao kabla gesiku kia kwa na kama tukabanga na kapila yeji kiane kiao. Tadi majibal itu kwa na hivi kia kwa ni vijana. Ekionga kema mugusi. Peak Dental Clinic nenyagitari kurubo gwene bwabo ase muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koyasibya komenterwa amaino asibalia agogete nkohwenya bale chiminti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitari niye kurubo kale bwensi asiri golire nsekegima mbambwate semasa bana bakubutera nabo igoko gosorelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asirirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabuko banyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabuko banyora gwetera ase ntera yesimi wetera ase namba enotisa mnaibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato nye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano na isato kianda inye eyemo isano na isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Etukayo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo igekonya ebintu au aseli gulidigo kona nk'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwoga kibuna buno amabati kurwa siche company au emisumari y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwoga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwoga kurwa siche company au egati ebintu binde binge by'ubwoga mwigo mbaba boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsa mu ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigikire cy'ekizayizi au babata kitangi cy'ekizayizi au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingenjo kurwa siche company au amasi ya mandasi kurwa siche company au ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde by'obutumeki Uhuru Superstores igaba bwato bukorera buya chingatuko bule bintu asetuke
keye mpwate customer care iyo gusegasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu ikobo bwate chigari ekyo chigokora obusumbi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi alias sorabe ikoba gutuka ine yo mucho busongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mucho kisi asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose gwetera senambebe 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ekanisa ya Mwata Central SDA ni goja kwariganiria asugusangiriria kwa bene elikubasira kugura ubulimo bw'ekanisa. Inyura umuyigo yonigwo urakolerwe aseskuru ya Mwata Dev litukulie sabatu yitariki 14 umutinyi 12 umwaka w'ikirubere na 2024. Getembe TV na Getembe FM 102.7 ni gotura koletere umuyigoyo eyemo ase eyemo. Inchu oyomo inchu mwensi tusasime nagusira emirimo ya Nyasaye. Abageni bonsi abanene n'abake twabariganiri wajasumo chango ito uyera vegetariki 14 esabato ali ase skuru ya Mwata Special eraria Mwata ariganiri mwensi mochoro ore ase ngenjo goja gotosira tanyore bitoki toranya ko tokwa gachiro monene ekanisa yae basi omochango nigorabe litukorie sabato chitariki 14 umutenyi 12 omwaka oyoiga 2024. Getembe Television. Uyagima nande tuerane sentunde inga seturanta nentambo ya Getembe emambia lero kule ni gotokulero ya owochingira litukeli galina ya jamuni asisi ya Kenya yenga 61st Jamhuri Day wose Jamhuri ya 60 ya no mon na yemo ase Kenya ganda kuligero ya na kurenya to kusore ke ganda takari kwa chinsemo buna natika uko manyia di sentunde ke tango ni kima ime ya television ya Getembe tipo ni asanya nyala kabaga kosoa na rangwali gani kima ya kabaga ukwani ande ane bobate sora mo kero mo boli ya kusaba ma berangi anya wero na ko mo boli mai ga ya tan jere ke sabana ga karibu tipo biyamono sana muraya Haron Silvagerika mwanchu muligeria TV ya tuanjite ya Getembe na kwa wengine mbia bono kero nito sangamamente kwa senseme ka studio unakuguleria nengoro kwa Ipon Alsanya aka Anko urena mangelo tonyarego sanga nilo bitondera biyamono ndipo ninge taka na ligeri ay namali tukaba na Afrika ni hata yesa igete akoranga ilo akoranga kwa atwa kaisika yake
Kuna baba benga ingia grades bae grabu na wana lete kana ni kona lete baba benga muge tari ko tari atu bo yara magana lete generally tiando na linte korende yara kana ko teri na timba ko genda como no na singi yo ko nyori ke ida to na to busibore ende una Afrika ko na Kenya na wale ndo kwa wakera jadi bila korende pinyo so na papa ya singi Chireo, jadi gue ke now, ini sih tuh ada yang landmark, American, nah ini sebagai landmark, tuh tadi kan saya kalau bagian tuh bukan ada konyes tuh kira, untuk sebagai dengan sebagai ada orang yang berdiri buku sistem, buku saya kan ada sebagai ada kurungnya job, nilai migration, entrepreneurship, na entertainment, ini tangan kita masuk politik kuah. Inki assessment ya gure ya tamuni na ki kwanya ko ya assess no preparation ya no ne se waita ko ta ko ikaga na ki kerenge ki abantu sikanga ki from your end ndia mono yante venga ne like na to kwa na jamhuri ni ko enzi ya Kenya ya na to sulu ko sala koloni ni na bone na to kunya wekeni katika ini tu kita beri tuari keria se anasala ya yabaito ngoi kibere sitoko nyaranga buna ba Kenya mwenye tuanyo to usulubu mtelemia bado ibe ito bandika ito usipole mbuyo ngoi kirera sikwa nyaranga ibintu mbire tutakore buna ba Kenya asengenjo abande babwatega ngenga use interest mostly cover political interest. The politically, I don't know if you can be coming when you're not getting to get it, you went and follow us to get it. Was a function, get the moon, but when you go function, you get it, you pay one and then you get it. When you're not part of it, no knows who boy, no knows who boy. I can't believe it. I thought here, I'm an easy kibarua nkera kenene sana. You can imagine all this school mundaka terina ayekora lakini gasteria. Kwa soma lakini gasteria kwa big. Kwa mnuko kulinga na ki era mingi. Bora ko soma. Kama kwa terina gasteria. Ni ati terina ni kwa sampai ni ngai kere ni jodi wana ngara ende tadi kianta ando nyora nalende ani noko bwa onye noko bwa kwa nende ibola at long last you talk about the basic knowledge na to understand how life is na the leader of the project na is a story aso but the leader tadi mana tanggal ogo at long last itu ada di murah pura jadi kan orang orang aba kala mbaga tuchemba bakali siri nabo bwana goresi bwana go machini bwana batanga watigire school njo kala sikara batanga matalo bwana batanga kabu ko gaenda puterma ndio kwa Toto semini ngeno tanyora gasi. Awani sisi asikuja kujiponyea somo. Ibo kwa na halo sisi ya kuja. Si tana weka. Wanda tipo natanga ngati soma sengenje gasi. Nikindo za komiki za sisi ya weka hizo. So amasoma ari kwa gasone. Kinere laboko yani ngotanga ngento kamausha kwamba ngomontongo invest kosa kile masakini investment awa ibuli monto invest lesayo asomana soma kuri skulu na iri skulu ya chinko mwana kate mwana kate mwana asama sani academy is very expensive kwa high school oikasirete motuga wakore school wakore course nega sabat even as we talk we want to work with doctors bakorite can you imagine medical doctors bakorite what they gas yes after 6 years nurses in terms of hundreds I think or thousands I think wa somire lakini babuatiga on teachers bona buna barwa karate kitaba beira banke
ng'onine tada karta mangane oboraria ngaki kwa Somalia se the Kenya Institute of Mass Communication ngaki ya kanene serikali ya correct ya gupite katika the last budget sasa bali serikali ka kwa hadi kinde kanya kana ndio pia mbia pale ni kwa vile siko kwa tukanya data kipindi ya Koregas patene janta ko tamausha kwamba ng'omuntu asomire okore skuru na stage kwa point rero diga na bogo ogoete dile que monta kwa ni somo gari sira sana ni monto yo ar como ari mutar como kwanya monta prisa que había kiri wala pa prisa que había concubine kita video ga family kale hanya kwani yeso que ni monto yo de talent que ayo que prisa nami nawe abantu bari tokkagire ngandi chede ko bari batokagire ngandi family ko bari ba example chese abana bari bakino monta ko bari nga for example karo chinga kijo kara abantu ko ga prisa ko amatabori agasomba umuntu ugiye kusubira kuri university abane fatia orekana ko kwetire kama tabo na ngo samboro nya chiri chia 18 no wala no ane gatabu adanganya ko university ba samba matabori Ndo berarti makaigo, aman berarti makaigo. Ndo na ayi makaigo, na wala nyasa mbele kibadi mile short cut. Yani apa sa? Apa kamu kiri cara? Need by need places. Oh my god. Lagi tu ada je bukan kau je bukan ni zin je kau dia cuma kau benci tu sahaja anda bukan kau kuat nak balik. Mana sebelah tu ini akan terangnya komina kitu. Mereka dia kan ya tenda sana kau dekat sini sudah tiba. Tapi kau ni ada problem. Mereka dekat ni aku ni dengan antara sama antara dia mereka ni kan dia. Tu amu begitu. Nama ada terang dia sama. Tapi saya juga kira ni, orang yang buat tuan tekan asal orang lihat. Jadi kita perlu kenal jadi dia. Lagi ni begini orang kita tengok korban ni. It's good, like some 3 months ago. Now let's say you cancel some when the courses like jadi student. Jadi tandem the current student jadi so kau temu kau dia ni ya bantu asomir. Lakini ndo kwa relevant document masoma tu asomire na isa ino kanyora tokole chigas tazo wakanyora nga omonto kolete technical course chiza chinyingi akuli omushahara ole iguru kono omonto kolete na masters technical requirements chigas yanyorire echire iguru urabona gase ye studio gaiga nonya abantu bakalete degree tokonya bakalete degree abange ne diploma kono technical courses engineer chinyingi ne diploma level. So, as a kind of interengeriak, yes, to attend to change issues, but they still remain the same. Kero mwaka kali tuku. Njirigo change. Yes. And then kuna evolving dengan kita nak independence and when the Kenya Republic, kita nak independence kita go discuss. Sekolah ke story ya our first president, Mwaka Kenyatta. Iga wete chair, jot kanya independence after 1 year. Timet na into takia kora turaenda chera kwa story ligiri to sokanya independence ya kabe. Ikai ni tu atake to kwa Kenya taru te chera ndirako. Na atarogoleza timu atarona jina ta ngoleza timu ya yani timu ya mwako ya jamii
eka roko irigeri okoranga onanu muntu draft taking ni ga draft taking ga actually yani from one mune ngasi from one ladder to another nga family number 1 na karanga ya ono ko yemere number 2 to ko yemere mo onyo Kenya ga ori yemere mo onyo tintu jesiko Yetimio mwako ya Jamhuri. Government ya deke almost 3 to 4 categories. Kuna kazi mtaani, kuna kazi mtandaoni, kazi majuu, kazi kwa ground. Yani nga serikali ya traffic kilo mondo aja kibarua. Kuna kazi mtandaoni, ndo chite skuru wate skills ngewe CME, digital literacy nini aja kibarua kai. Kazi kwa ground ili ndi what housing all those infrastructure mundali kwa se chi affordable housing echi kwa kachibona iga. So kazi majuu leta kwa ndo bwata maybe papers wa china sia balimu bagenda chizichisko ojiwa kwa chikasi. So ne kile serikali ya lengere kile group na nyore aga space kaya se program. Na magati se minde bibianse karo kujali jobs njibwa the challenge ya hapo labor migration njibwa the challenge ya hapo nda premiership njibwa the challenge ya hapo na entertainment njibwa the challenge ya hapo hapo kujali bona na wenye tu atembe kufunza gure ya jobs challenge ya hapo zote chiko tangazo chinde serikali constituency ntoko nyore mirimo atentire ya muguse yende ntoko nyore mirimo na ba self employment na ba nchine ndeyons challenge chigana chikolire kusenche chigora ya kwa kumuliranga chinde ekena kiego tanga chiza chitayo Kenya na ndi chira kinza chinde bwante kolire na omochambe gosnoere abantu banyarukigazi. Asante Toto ase swali gantongero abuga kwanya mangana TVET krekenda mente point yororo TVET aso monto komenta chikwende technical skills igende very crucial sana ase obulima bwa bona ya karango soma bono nabona ngaki abaisraeli bamenyete kale mulike amakolike tabwa se chapter the school of the prophets abatanga abana abaisraeli yarango mwana nko endalenke for ya office nko barengo se priest nko barenke teacher go sekende oikale kwegere craft work nekekora na bono Paul was monto someka sana asometa mwalimu lunga Mali, the philosopher of that time. Lakini ngabona kera korandi bona soire korandi na wale competent maker onyo laini kamya ya tanga gitingo sumbua kanisa ngamonja ko ndagiri igunga all of us nande ndabango give example na one mbate kaseni yani alenge mwalimu lakini babwa asemta paka national work actually era muna kajite skulu nya kwa gachwa yani anya ole gasi ye serikali akagachi skulu ya kwa kama toboli na ndaki agachiri academy yaye akabeka abana ko nyagosomyo kunyakonyora kende nana bandi ngo mbara abange ngora muntu kabata kusikitiga yokoboko kaga yite obisi tikanya ko nyakohoni gasi ya technical skills. So it's one way that all of us have a Kenya don't rely on white collar jobs singa job is storing at West na jobs to make sure we hone our technical skills in one way or the other. Mwanjo morigereri to ngogerera to mengwana yo asensemende yo mutimo komo kaigo tekara to ernide go ese magati atigere na to gochakira to kwirana go tigato eno mutimo ka omo kiga sedeka yamo to makira to ganda.
Getembe Television ekionga kiamamugusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirinkuma imemu chobosongo yogotumika chimashini chinkongo asokumurika amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakugwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanyi, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchitu bosongo. Na inde ni gonta geteko bari ani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa amariogo na amariogo yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesto ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra amariogo ase ya Hong Kong eyeri ni China na amariogo ande ni gotokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na gotokurusia somo cho India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario gakunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tokubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atia ni side effect yara korentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole ubugwenia. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Mwenye mwaliga karibu na neto gandere kuligereria litukeligeria lero lya Jamhuri studio Magati Obebo yoro muliki wa mangana omo editor ito maigase tasentia gatembe Eriki Abuga na boigo omoliki ito Diponi Asanya setokolera kuligereria igoro ye team wasekerenge kanane bya Jamhuri eke twa karutwanda umutimoko omyo obwatali kondo na nekumwerereri agoro kunga Magati Obebo yogenda tego twera sakonyo twira sebu kwa kaigo twera sebo ya Paulo goika kore samoni ni kama iko tambo kuche sabuga education yetu kwanza nkora ngambu yabaire na mangana CBC ekomachikoba intande mune ngotanga techiwishe sati stali ba kore kale kwamba ngatekeringa omuntu osoma paka university tumanyitiga sendi okoboko and I know sometimes yeah and you know daboko na wana mpaka bana bale university matikuru no kuruga December eyo mwana ale tuition alenjara wa grama mesi mi grandi bono embono gato eta bana banda tuition bale yani nga muibo ntara o chances ngo mwana kora beranga kora sibe subuliga igana bintu binde yanta yo chances era focusing omwana otigasoma kabisa ajakoba egento gete. But I think as a country tuikire sikete tukwende kwa nishona na Bible intuteka tunishengo mwana na maitege nteke mosibere teka banga omuntu mnyoki computer yoka computer is not enough ya ko banga ntwa kwa gutware ngakia ke mwana liyo nyitata ndi university aba wende kulcho in joni chitiveti kiro mwana kore akakosikete in fact iga abega sene sana lakini game gento kene gelingo okuli chitiveti chito lichi village polytechnic chito unaona ate ya montante mete bicha irina no kwa state mwana manda tenga ngabono nabonta keta kore course lakini
ochikwenda manyora nga bintu mbio togosomera biche muna lile ngani ng'ombe koli siko yani ere ina bar state ya gaitu osenga kiti katika runchera tive chito cha chichi county creo que ndatumie platform ya Mogambito Mugavana avec particular emphasis a saving because creo que nembra bate como tebia na nto kana wala nga binte chupel teknik Jimmy Steven rete binge sana kita kire ko fixed study kya make kya attractive abana ko join ono no kero polytechnic kire ani ere igo kubungane do buyi korengi ono mwana na tware mungusobo ko banga tiansa ka yo ngati to make it attractive to invest enough in the equipment to equipment enough meeting it ya bantu betongo equipment ne bifa bibe enough ono mwana go train also amare ba owo kuryombo train yeah we have been the class masimba no masimba sengo libali ali ndobale nyandusi polytechnic ali nyandusi neroro patiwa bako no yanga bana mbali enough abarabake alige suse itonara ali nichiroro kichiregali still nyolanga we don't have enough equipment and the facilities and the worst is still perhaps we don't have enough teachers yunga intention avera bengi generally from up national government from the county government unless it were a very bit more decided in to invest in this area soma then intention ya correct to twara much sense abu tro komenta yo magate ne ka baga ko anega onyo lenga go se karto ko ke nanu kana trenga at the moment mo ndo kan ko soma chinde ko mo dawo ga to samere ko nyara ne miremo go ker ko nyara ko be disappointed ase ko nyara nga onye ko mwari mo ga ndo samere ko ari etaga ya wone nga otaga twanda ko somi o se magate ya beko academy lakini by the time mo ko school magati ubebo ya siku so a challenge ingo lengine yamwe yabona ere ego changia from my head ego changia se okoburu wechiga se kana tunse muna tere ngara banyanga karpo yamwe tengo ba de school nzachinde karpo anya tengo mwana kwa manyiro ko manyanga ni kidio ta itoso mabwa no wate target ni kidio kaje wana by the end kanya target ya siku ya chile ikantenera ya mase aba Kenya tunazunguka nganya no the lack of consistency and the lack of the long-term plans. No serikali sasa kwa mwananchi. Kwenye monda kwa leo because of that circumstance. Like now issue to go discuss ya not to relative technical training. As a career attempt to sustain again take for some time. But it's could get in the year I think the current president William Ruto kana lenge waziri wa education. Anza akita idea ya technical training. Ikabe bating uro kwa mo waziri education bana ngo mjumbe akachakaba deputy president akaendera ko when train idea ya technical training asaba kemba ko no se president wale solo ko bol leading aki akaza kuruoro unemo president oyo gocha na again issue ya technical training sasa ndenga consistency again toka na ba Kenya tunese kakali na long term plans again take and asande isiko ke again ya technical training aba Kenya we are in different age brackets ese miaka ito bona iga ke twalenge school that time technical training ya lenge buneski twakarongo monto ko some village polytechnic no mondo moliri kubwa yogo soma ulikito tukwa ndi university patika ko yana into reality ko mabore reality on the facts about life konya monto ko technical training di twakatengene village polytechnics nale ngomwana nyalebe gachete polytechnic antwange mbana something polytechnic but bona iga government ka nje idea katenga the national polytechnic na wasa makuru arts and course yotire ko tire paka kora degree diploma yago and kora degree mpaka kora masters ya idea ka change na nabali mpaka so mingiri that time technical training mbali nge qualified mo na bali mpaka so bona iga the qualifications bona go join technical training wasa korigeli abantu bana bakuru ko ende TVET ko centers na mpaka degree abande masters abande PhD
so omonguso noronga tikatogenda toko somere ebinto ebi so unakwa bolinga nabo gosome obwate plan yawe nga nchengole gasi asegete koikweka kikonyora sabu asiekiro onye ndi bakora technical training tanga nkwato yetenga nchokole gasi maybe ketembe specifically for ketembe or for RD end so it's all about a plan yali umuntu obwate na serikali etoke ko set in mind ya ndonga kiya tonyore tieke no nyoreke yes na muna kitobara litakwate challenge sana ndio okonyora nabo gose muna totebe itakwate chimashini chingi sana cyo kore gasi se sector ya yoburaria okonyora ngayo kore camera person mambinge ntongirike gocha kile libagage camera goma ite watch ajire kanyele camera ile kwa maite no and it's 2010 channel kora dale mtandao sana ngate sabe ye county kare yale bakoru endele yale nge helicopter umuntu mwakil chale ngone camera nesa ina bantu oje kwa benefit sigandega osega simire moya banda bana bangesa na mangesa open kuchakero manyene ndege waje ko mwakichibe ko yochibwe chichichi one gano muntu yamugo tena iruge drone gachigorega ya bandi bonze pilot ya hutiru camera person gosoje ko ngoni camera ni binte bikene ne challenge ne munich ndio kwa nese karengera bikigoro ya chigas to kuli ga sensa ya jobs ase langere ga ye yo makoi dia mono tiang tereng Multan di sana ada lagi, kalau kulit itu, ada kaituan si orang lain, mereka itu pemainnya, itu dia orang nama ada, nade noni juga, contoh dua orang, okeynya itu aja tuan, no itu juga tuan lo kuat. Berapa sih? Berapa sih? Jangan orang lagi nanti gitu, macam jangan kita membuat juga. Ini pun nanti kita tahu, nanti baru kita buat. Orang itu nggak yang berbeda ciri. Kalau mau itu buat. Pun itu orang itu pun. Nama sama. Oke, nama mana ya lagi. Itu terus yang sekarang jangan tuh nama sama. Nama sama ya. Aku itu sama tuh. Como trato mas twins moro de la coña pero mun ta que no itu dia kena dia ni so mutte ni mata masukkan ni ka tuer pun amang ko ni amang ni kelas ya yang tebe ini kalau nulis nanti the former president ni sira Magufuli of Tanzania that guy na roche tira rebo Paris what the kind of optimum Abato ngasi kuwa wase kuwa ingeo nga kere ndukia beire na lawo kuwa ndino mundu tunende tejiro na buteto mongwana geto tunende tejiro agenda kanyore chire ncha akabuli abantu bejiro matumo to kokoro mundu agende bagende akatebo mwaka tono lebe gasi ya eri kona agenda kategene bitakole kuli that mod ngutu mutilo ndilo tena no begete abatanzania bakaba open minded na ande bakala active onye o monta na tena if I cannot believe on it ke chikolo kena igere kalo to ko launch again to no launch again to what we can chimini get one ta tinto training tinto one what we can chimini get na ba chikolo ate school baka chikolo wa umusingi watu watreke na liga bora mire kwa ba monto na bisi pi bon tu lo kuna na ki ya itu betul namanya after 10 years você faz é que eu não morar eu sou um nago cha o já coi orang nak pergi aja gitu ya lo jangan nak pergi untuk maksudnya dia begitu asalnya ke komi jadi buat oke what happened jadi itu biasa sekali ini dia bilang di kalimat yang ada ya orang aku dah bukan cuma orang turun lakini ada nak untuk kau itu ada kuat consistent ini yang beli kuat for 6 months after 6 months what orang abang make this thing ya edit itu when the cover in use but one much of the time aku yang orang tu yang termain kan atang ke sana asal itu benar kita begini dia jika toko ini mungkin kuli kau boleh ada nak kuli itu mana ada kuli kita kau yang mana aku ada kau yang mana Rabu magati ada kau yang mana ngomong mau kau ini kalau ada kau mau kau tapi jangan lagi
nonyine abantu cyo bisbo mai abanje bari bakora nasi abati bakora ka ko school abake abantu bamwe na bari zinyitari abanyara bo mu nda parete ekosi banona mangana communication lakini bon obi no mwalimu aba kwa mangana communication lakini pale bokora gento kile pateni na communication ya kwa na ile journalist ngode mangana journalism ino bono na China na vile mane sisi imati management skills kabisa wale mane ndio kwa hiyo mbona ndio ningekuwa naona niko mislead kile na nyene polikia ito ya delivery na nyene kwa kila kitu ndio wana sisi ndio ajira na kwa akiacha bora alikuwa anala kwa correct ugata no matter what mbona wanafanya kitu ndio kwa sababu tunaona Apalagi ni kalian model apa itu soal school. Ayo okay. Ada basic knowledge yo so yes. Dia so miringan so miringan no tengah kiu kuando wana harus tu teman-teman. Ini jalan ada mulai udah mau pilih akan bawa kemana. Tapi kemudian itu pada ni monton itu kan kenapa boleh sekarang waktu dia kamera kuat. Tapi kira-kira kuat. Jadi orang kan kenapa kuat kita buat tu kenapa kuat. Dulu kan nawa tene usu kamera ko adona rubana timbo ya upon kero kene no nyino ko modere tin to devento di une ko ndai waso ke ska no ora de mo weda para uga mo de kanza ya zona to gai di grega ke sin di na mo de ko vera ko ngo chakero atende specifically ke na ina algo con que ne que ina ini monta ko ta pitiga ya ku ako nyaranga no ini chuki kia to likiga ko na bande tu manini utu buando sisi ngireme na buat buat far anda berapa tadi buat far ko ina ije mane kambani ije ro ni kan untuk ko ma tu ma na bala ni ay ne jiwa ni ora ko ke para sile ke ya ni ya o tiene tadi carreta ona yo na no va de balance I think on my own opinion Morikeo mokoro kwa John C. Maxwell actually give that one leadership yawa everything actually every success whether it's success or failure it rises and falls on leadership. It was discussed even the issues first year country as unemployment na kadhalika but kregento ekeko rise and they fall on the kind of leadership that we have. Itu buat political leadership hivi yani hivi tu naro ikatutware problem kana sababu na wana yes I think get more than a local television but na boto discuss example with mnabono Kenya yalenga the same level na Singapore in 1980s actually miaka ya maiga but because of oburayi obuya actually first world country with the developed economy, things are working, systems are working. Into Kenya, we have a big problem. Professor Lumumba, ngola tayara sana PLO. Na wakwa ni songa ilitrakina ebintu bila kwa na big medical of sense we just send. Nga in Africa, sometimes we want to kakistocracy. And we elect the worst of us. We elect a village a fool just because or in the parliament or also a county assembly and make legislation on a keep each other with which I think that's where the major problem is. That thing Obora is a very critical area that we need to look at because
continuity neroro muna bono tabo sna bora which county na bwente mwamaki iga mura yoti orenka ngaya tigerte ikikuru go chimutu ngito bwente gokora lakini nyora in Africa nga mura yomo wansa etiveti igaria yondo cha mambia ohanse mwinoga inero nanko kwagiri na Professor Lumumba aki ecastocracy. We elected the worst of us. Nata kutubegete office bago to manage resources. That yani nyoranga we kunyara ko move go chimotu no to kunya wita nga market timing to nya wita galia anti nyoranga to koraki yo ngo obora yubuya pragmatic leadership is a very important component also coordination aso bwenye kigima ndoro serikali ya tendo kulegera linga ngo bekere bikomo bya yoko olo mchando ile ko create jobs kwa ngana serikali yo muskemi ruto mugo kamija batabanga amangana housing ngirenga tangani alikuwa gaje kinyomba na korasiya ba Kenya chigas ko siba basaya banyala chigas aigo akaroko nyira onze ko ile ndekeli tere na bata bana chimeni na bale nyombe ko baswera anya pada pakanya na because kare ya bado ile ni tinga kare nyombe ya ko ko gacho gacho ya yo bone me na bado nyombe na beko tago na bata ko gacho because ekerenge ganna nega negas ate dai ka ya mongi la komenti ko ke tamu ko ne gacho tamu ko ni la jinda serikali ile go sichi serikali ko beko ko create employment housing ne yanteke bacho koranga tokorati research isaini keroto tokorati research isaini na boko nanga toko kama apnichi project kitken dio jenga white elephant project na taman ba tanga ba nga serikali ya ligiri chia chentinga ko yo muntu ngango irole nyombe meaning ngaki kontrole nyombe meaning like nga to ikira sa to ko stack kaya ko very stack means nga chibesa what means project then ngaliyo mo ta ko ki value for the money spent yo nga value chibesa ngede te ko reckon igo housing nega ndega ta ko nga dynamics ya Africa naki bamenyete ngikere priority because munaboneka abantu bangikero kende babwate problem ya housing. We had still children barenga school. When talk about even affordable housing yeto kona in terms of millions of shillings kwa nyombe. How affordable is it to get even a million? Jebeko mulikitira nyali million yingo ngonya ko struggle na ndekenda yonga sometimes we have not one in a stop gap measuring a create employment on the short term basis in a key or in particular way create employment you may have actually up won't take a menor na kiko riku returns goro ya housing munenjira ya mugo sekata mugara kamo yoko those chigas go to create jobs. Actually the challenge one again in Kenya is to bridge the gap, the national gap to what I want to go. Kaga te almost I will want to below 25 years. Nyasa kalingo kaje nyomba ngoche mugole. They got the essence of it. Yes, they want to create jobs. But yala sayamba lenga bono yo montanga na take dio kwenda university ura matenga twende. Nyako na mjengo. Chochire university kwa nyatira jwa kan maybe fees in kay also kan rent ya nyomba. Idea ya housing kali bono ya chaka. Kali ya chaka. The idea ringa likorukale. Sekai ka ya kagaje nyomba ya wafanyikazi. Banya waka na ngora usaba kana mushara ole sachi rent insaki. So yes, I'm one of those people who support housing, affordable housing, yes. But the idea enjira kwa naso mwananchi na etali boronge. Mwanza denga gole nyomba sila sagete. Mwananchi bole nyomba agachire aswo mugwe serikali. Ngala nchikonyogora. Tani nyambokogoro tunako. Bole mokogora. So yes, concrete unabona gusiga iga ntugwata affordable housing ekerugo gali nyamenya nyaribari tugwata affordable nyanjwa. Aba sai ba sai ro. But the rate at which the government will observe and kwachiga asiri nere tali ndungi. To ya sure dinga era sino ndere nyombe kwa gachwe mamla no choge noro.
na nyanjo ya chagete kale sana sasa miteyo na nyanjo ya chagete baka fence site biganza kwa gacha bari mire ange mitinyi tano mitinyi sta bari ye ground yoke so no yo kwali ke tuli tangani tuli ashorga mami no bo ke nanda ndega si lakini mo yake serikali ya kwa sasa tinga ndalo bako na afford housing as much as they are saying ngene guys bako provide for aba Kenya Lipan ngoro ya mangana ya afford housing kadang-kadang yang kiri guru abu awan masa mau kita terus berasa bersama mengenai affordable housing yang karena at point di toko ngaidu na Kenya sehingga cinca kalau nao wala polisi posta ini wa michi meje serikali bahkan je singke korenda agono je tianda bahona stringa I don't support I think itu despite the fact nga ndenga kwa ya basaega lakini matukama hizi nama kwenye yuna nene kiata bana nama a friend of mine was asked for 50,000 in the jail in Nairobi. This affordable housing, I will do every day. Well, I don't know for how long you took away. Yes. I got a boy, you might how long you took away. One month don't think about women. You don't look about me. Nanda dapat pemantau dia. Pemantau, ini tu boleh. Ada ni flat. Baru saya sedang itu. Eu vou ter que o dona para ser aí lá no normal o apuro so agora não tem isso o toco de igual batirando na chega jo ere na ende bawa de chilu bawa ke na ande implement vai na ande baro jo ya oke to que tidak ya vou na page zingi jonko munde ka ande tidak video tak nyumpa ini makanya mau cukup kereta jadi oke jangan dan kompor pak buat plan kok ni dengan ada nok bete bete ya begini mungkin mungkin orang nak ini di pun bete ya aku ni tahu buat serikali buat serikali buat satu buat oh bisa the my fear ni ya lawan tak kau kerja kena yang pasti bapak sistem nak kuai kau yo kobe ya for good alo ni kore tau na boko ko kore taya na bo mano akaraki ara komenya suppose ninga kina bono okomenya se nyumba kombo te kwa kani rent for over 20 years otanya ko part of your ownership ya nyumba it's a good plan somehow partly it's a good plan nyumba patirindi continuity morayo go kuruse tukatoki kusema aki morai Ruto creo que ndo kole miaka 5 by chance abata bari elected oyo omuntu ndasoe mwambio ndasoe na arabishe program iyo no tokora ngande continue ko be problem ekdo danga Africa ko ngamira dikito kwa sabuya wakala kika sikita kala business creo que ndio ko elected igara monge abantu bako pingo muradi ibona yo ono maka wanga choru na yaji ko yende likuchi nani siji campaign na rawo kutumia se ko tabanga ki muradi no mobe ngoyo kutumira abantu mo elect yogi interview to university in billions of shillings bigende west was aguna kala ko ali ko ya jobs on kire kala jia ko ali na ki Kenya kira isamika wote tranyara ko wase ya Kenya ingene want to achieve labor migration ase ngorengi sometimes parking ko wale ngia ko na brain drain ase abantu ya bangaini okonyaranga kita kita ko mon daro mo dito ni ba ko kana na bangaini so kagere ko bangaini ba ko sakuru ne chini no akare kire nanda I still believe na esa banda ba ko da labor migration ye ko 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 chini ko asongo da me ba chikan ti wara buni Taliban tu ada apa lagi? Apa dalam mereka balik lagi, mereka qualify kan, dalam tu semua jadi orang wajib lagi. Saya ini no buat again, dulu dah nyala kaba
wo offer sense ya Kenya aiwa kwa Kenya ko mili bagaje wo offer yendeke wono wachire wo offer yendeke ya tasai abantu bayikagari mu muna aba a good example mu nto mu ogote Kenya ga mu gardener bona gangate na are one of the port engineers ko message ya America ogote Kenya mu gardener aiwa no mu engineer le an America system no mu engineer senza mu ya labor migration ni ga nairo ne kwa challenge chia nairo ne kwa te ni kwa ko rigere bunga ki ngakirere kirani egange ngaki ekonye omukenya tutaga na ndi ya Kenya unabono privilege ya China abantu bari bakarere ko babamwe no whatever they are in China building their own country abantu barabara para na China vamos para makoni ya kabisa akendo man told me ina these are prisoners abana basibariga they are utilizing bali bacheni bali bakorera mamojo baba trained on what to do na ande baba mbyama ko batumika koroso kibese niba wozi bete abele kuri ndaga ya serikali yes baba trained baba sige serikali ile urbo na nyona na Kenya it's ironical apa Kenya ndio tusiekere you see bona baita bamani na udobra na baba sawa ndio ndio wopi ituna Kenya because the same way ikara ko kwa nego diponi nda gunere ya ba KICC aka nda gili ya ba KICC mile tinga bala ko de fa kana para wana bala ko de fa bala ko de ba kana ni ba gende bala ko de fa ilo mbai ke de la ngira ka ba ko de gaske but do you think na nda biori ko dire be you go short list mostly chinge to kora for formality and we kirania then ga seti go tuni ye goro ya kwa nita seketenga mpale ba kwa sababu sababu ba kutenda bichi ya kwa sababu ndio nya kwa au process ko na chinse chiki ba na karaba na ibe ile tinga kwa ikata mata kile ba it happened somebody told me and then other tunga you pay 300,000 I saw it in the papers yesterday 300,000 and the woman did on alafu bono you will pay that money back baadaye after umepata job money you unaona utalipa somba baba ndio jojo ndani 300,000 ya jinga wewe ndio ya wanyana na ande okitora ameonyeshwa sanini nguju kwa maana kwa sisi hao yes that is it bono konyorana generally pale serikali ile ndio konya bana tigeva konya ande etwale MOUs with the other countries asaba Kenya abakwenda Lebanon Qatar what that were an MOU mama bana baito bande bago bale banda bachandika asini cyo kuchandika ukenya ni muntu wetu let me go and ba sisi na nama yes kama ndio serikali madenga what happened umuntu oya kuira Lebanon dikia moita ali ngona kunyorana serikali that is none of their business ne family yote wanasubiri ngana kimwana itokweyo mungu natoka tanya romobe aba ishimiwa bachanga ida nini umuntu obe kumubiro kwendele ore you see ese mtu bona serikali kijari ti maisha yaba aba Kenya baye you see bona none chika chikogenda mu piante bena it's a business yes it's a business na ndese kaseti ya meya lero ne kwa natenga na serikali jerese ekunyara kaba gekobeka wiko bekanga farm kusichikamba nchita gerwira abantu chiseko na anyego kwa dese this year kwa nyora jabe kale mumu inenze ine company yanjire kwa abantu chiseko ne kebekire kale mbaliri inenze etanje ile kwa abantu chiseko kwa abantu chiseko avuga karuburi ndebe ile ndongere sometimes pati mu sana na mwana challenge de ambenga igento yekumu discourage ko ganda chinsi kwa kwa lememo ngali boy match ninga you are a Kenyan nchebona aro ni nachira America for example nko kolera siko sengo kwa lememo umuchi wo musongo gete ni so meta nyimbo ataka satu gatikana lakini can you match na situation bona ine challenge yanga can you match na situation ninga bona na you are America wale gosini manager yomu gosiye supermarket arabu bona umuntu gosiye supermarket ye no mu America. So that guy challenge living again, you go from the word go, it has you to Paraga, go carry and start to go indigenous people. So that dignity you want to Kenya and Boliga, since this come a year or two. But the answer got I say Miaka Edremekego, who my name Bolinga Kenya was heading to IC in terms of unemployment levels.
Kutaba Kenya wange mbagwate kasi. Ande mbuga ya rengi. Nakaro mali yektari mondara ICU. Ani yektari they do everything possible kwa nyomo ndo ye. Aru ICU ate na IGDUs aru IGDU ande general ward. Kenya na tuwa rengi state ye. Kenya wazi mpaka kia rengo kwa konya wananchi yao. Wasi kuri really most government wona iga serikali yatangaza on the bench 60 years. By extend come ya maybe tuliko contract nyoze bako retire ndaka. Kama company chingi private company si nyingi chiabutira abantu. Even the media industry wona iga. Chikamba chingi chiadeka abantu danda ndinga. Lasma ko abano mutakira si company eti. Kwa iga kwanya ranga wolo mwananchi mbakanya ole sibasa takete. Akanda family ya asome ya bana bae nere ende muno mwananchi. Kama kwa boli ngitakire okoru umuntu anyore chibesa. A difference there are say abantu abakona chinze ko turu chi agent. Ne difference there are n'abantu abone serikali ekoira. America ne gwati green card kana ne gwati visa abantu bagenda. Nabone serikali yamu. This is the first time now radio kuna na beto monto monek SNC. Serikali ya letre abantu amukubaira isko. They are different professionals but I nurse bachire maybe abali n'abantu bande. Ngaki ya President Uhuru Kenyatta na deputy president ya Dengue William Ruto abachupa mbachi te Kenya kwanza itali wakatumizina itali chingao. So there's a difference ka emisu ya wazo kunde Alfred Mutua iko ilabantu sichisikiza na agreement ya loro ya moko gene ya the two countries moko le miaka gete moya na moja mheshimiwa Zairi Janda na iraba muragete bakana chipiki Dubai babange tu akagenda akabanga bange takacha kaira mura nelinga ba Kenya nturana na bintevi akiwa ya bidi tutulale no tamaro ko tino no to expose jinga bintevi miroro uzuko geza kwanda isiri bono iga asomali bachiri isiri ba change isiri ya berege ndeke ngao teba gusiba ito bakuru ba America bakoza Kenya bakuru mpaka Minnesota bakoza batebanga bagusiba icho baije Minnesota muri krawa yomo ukokore program ase TV abatebanga uko interview aba Africa aba Kenya ba sechesko aba Kenya baanze ku move out of this country kind of kaga sinjio Kenya bono and you need to accept thing about it we are nice in terms of level change and employment but again to kenda ngo go ingelinga ebinde byo na serikali ndibangire borongi ngekera mogenda kazi moja kwa kebega na there are a lot of secrecies chire asirinde biko baba Kenya mbagwa anxiety enough closure teyo kucheza mokera teyo completely na ikinageta kireo kwa so as I can never improve working conditions ya Kenya within and outside no got to improve in the areas no create more employment opportunities within this country when you learn kaka na some school wasome wakoli banataka job training ili experience actually tena ngetaka kama job training bakira nyole una job training hiyo homa yako ende field ina chini kwa nyore impact kwa ende school tawa kwa ende job training that experience yake ile homa yako ende school that's why country na Canada the requirements are so strict kile mtu akogenda tenge green card ra nyore ngona de tin kana kwa from for drop live again America tikati nje what some levels of what they need and na Canada bona they are looking for police officers azona abantu maybe muntu otigeto with service kwa ndale Canada wakoro na leo tumusanya no amogenda America kasoma kaya na bate familia tikete Kenya right anda kaya ndi familia anga ndika bona yalo runa parking attendant the idea in Kenya bona igane watchman so the watchman yagara America so it's about work set umaka chigasi parking attendant of course it is a different course the machine or control kama the machine take the gari aswa kiele magana tegen dogana wako na company gire black and red to be honest company ya intanto ki bago to verify na the legit as of an insurance whatever company they got a license who gives these people these license nando on the same because serikali kwa kama yenye mbali red name why does the government do away with it in Rusi or pili by the kale mbali that is the question go on ko insure a company na ma take about the kile mbali lakini ndio kwa the license yes
So what like who gives these people these licenses? Mwana bade ko mentera ya ngimbali. I think getting a church and Chikor culture was the Chumbucha, they have been there for quite a while, for a long time. Kurukare, Mata Mosani, Bakai, recruited Bakachi, which made the Chumbu, like the au pair, European Wikidia Mai. Yonga church and Kragan Chibuata Christians, Kurmaega, Nakia Kairavanto. Poor records na community there people they are so I think there could be questions but they over if you are allowed to cooperate up to date and on a cover flag the cyber they could war and that's my concern as well but in the again talking until the Fred Matia aring komondo kotakanga systems cha watu bintu bya bikuru bya watu mnabona narote ostia tindu example lakini matemulinda wachi koroka chiko at least ja January ingonga bintu bya begetenga matemu at least tuwangwa iga ya erenga kya ngona ndeka kya kole koja kuchinja okay onga systems ya tigetuo looks like again jara tiliko work I believe that I wish like na a country to live at the system siko work nango te ngwe karo monta chire ngumbu I be ko we fit into a system yani a system yo banga buya kuvanga nganore onye mpara mwe te system yo banga speed ko wenda chikamera chikumuri to munyenga yani kirege tegara ekwan so Kenya a problem when ngeli do we have systems chiko work any na contract na wana IP7 na again we don't have a credible IPC don't have a credible IPC in every after election meaning ntubuga systems yogora ile function na system ya sha wala tabana ya toa kama chano asedi tukoli goro yani to kwa ndunga si asijinga system korani sha yani to moja moja to kana mtu mkomo kaigo to gero nya go to koligera ya ensemo ya gapite yo korwenda prenyo shikuna ba entertainment eli tunyara kaba to gokora omoro bali go senkambe tukoli ya lero ime yetwani ya gatembe. Getembe Television ekeonga Kiamamogusi. Getembe Prime Distributors baba kumanya bunabono iga mbabwate ebintu byobwagachi bunabono tichuma cyobwagachi chichi company chonse chibirengo byonse chibi PC type chonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chain link chichi type chonse boigo mbabwate ebintu byechi bathroom kose bathroom accessories bunabono chisob dish chishawa chitoilets ni chitoilet ta mbabwate chitile ao chichikara ao nebirengo ao mbabwate chimable chichikala ao mbabwate chitaya gose lightings chitype chonse mbabwate chilock chibirengo ni chitype ao mbabwate merangwa yechisize ni chitype ao mbabwate chisink chonse pe boigo mbabwate amabati
chibod ao buna MDF na gypsum boards mbabwate chirangi kora crown paints na dura paints boigo mbabwate machine elia kuburukania yakwa irangi eliotagete mbabwate chi machine ao buna bono chi power saw chi blower chi circular saw mbabwate chi helmet na boigo ebikoro tubiri by'uburendi gose safety shoes asamange bakiresimi ase namba 0717603030 0790904844 inchuo Getembe Prime Distributors bwenyorere ebintu biga aserigulirigiya. Getembe Television ekeonga kyamamugusi. Nsemo yo mwelio hetwani ya Getembe tugenda kuligeria iganga yeri tukoria na jamunzi ibakira umwaka tariki 22 tariki 12 umwaka kero mwaka na mwaka ya 2024 ni tukiria ngwa ngoto ibo korekate ngeti Kenya ndrago anse ward ya Ibeno epugenye bali masabe county ya Kisii na wega nsemo ya Nairobi nigo ngomanywa muna nigo mego yokoreka nsemo jebunge ya Rangata county ya Nairobi katoka ndata kuligetiganga chie goseganga ya gosekeringe kanne ya ogochingere tukaligaliya rero tole goroye emiremo gotojok sori goroye kunganyi go wetigas gose labor migration bando to kuligali entrepreneurship na bando entertainment na chio kushinde na programu ya kibugema tukuchaga na magazi ngo ya entrepreneurship na entertainment na mnati ko taiba ko tekara gari jani nga indi bangire graduate onye ne pa ya gosnire se ke onye kwa bodu las Kenya de kwa migration nge migration ya ko bodu entrepreneurship onye entrepreneurship ya bodu ya sati kakio yani analeta note lende bitende biko kwa lese entertainment ndio analeta note lende tikita na ya mayago kama ngana entertainment ya bora mambo ni matano mambo ni man ngoe toko mani siyo I think biashara nigentekia na bibi gotemia country biashara na agriculture ibintu very important as a country in the world ebe Kenya ebe America ibintu very crucial getting out about a mindset ya employment more often montonga mindset ngosa manja koli nchekoli kwa lakini currently singe media na bintu binde YouTube yakira abantu bangire ko post ndo success stories ya montare ngo moriki otiro moriki abati ngo kochia kadha onyanga is doing very well ako nyamage no nyora chibasa chebyiga I think it's something that montone basiga wanta ko rangaki wataka tichake tete kola nga credit ko ni ko sega so ko na kaken so business ni vintegia but trending go create conducive environment for that serikali tungo create opportunity ngia mazingira maya monta kore biashara ibonga tukapagereri abane national government abere county to create mazingira maya market y'ibintu safi ine town ya abantu baito babe kwasegetika tayina sabaka bakirari mono lakini bakore biashara asenjirengia but again that's not all tiga abantu baito bana wakana ebango udade bangelia tumika
nande gokubanga chichiro na bintu bindi kuzi maraje ko yaranga abantu baite na baba takora biashara batiko takubwaka na entadi possibility pop mine bango ya baba kom tigo evangelia kanu ya kolegas murabona kanti ito bosongo waiga bache tubagachinja teba digital system yo gwakana tax ebe bechigali na bankora ngambe yabakana tax yabo jase digitized kali kiabere kokanyanga obukurumi obongi bwarenga soko manage revenue yalgo jase koning yonga business ebe namageno montakoni ebe bintu bindi tukubwata machiko yande tubwati toko bikora takende gente problem ni ki chikoranga taxi ko bachinyinge bakayanga abantu bange babe discouraged batika biashara abuga entrepreneurship and enabling environment na ratio nene go chia so abo na ko mo na entrepreneurship among licensing. See the whole idea of entrepreneurship na entertainment as an employing factor can your employment opportunities in this country. So a new idea. Initially, miaka ya tremeke higo, but then mente yalenga it was a preserve of the few people. La terra. Ande nga kwa sila, no terra so ke CD chao, compact disc chao ni, become a terra, maybe TV about watch all those issues. But the government is coming with a whole new idea about entertainment. So the entertainment is not terra work. Through the digital formations, digital apps, digital serikali ya rosiri. Hapa Kenya leo watenga kina wako katika online. Wakati gani o onale chivesa. Entertainment online kemi dinga na terra work. Na work create content digital onale mtu kika onale chivesa. Ngwa ali jamanda mana jenzi ya rengo abantu abangi bangonda mana na ba digital work. But the iPhone. Because the people felt like in the government going to do the tax as a digital content creation. Abangi bakaenda street to demonstrate. As an issue in entrepreneurship, no matter about licenses. The government ya Kenya kwanza ibati idea yo kuweka industrial parks. Enable manufacturing, improve productivity in terms of industries. Enable kulikaba antabangi. That's where government will come in with the issue ya industrial parks across all the county chains. Kile county what industrial park. So that kwa nyentuwa tigas kwa na mugondo kwalima. Kwa ni merivia au just industry industrial parks ejibe kile gaiga. Ulio levi tutago chakokora from the middlemen lakini ula from a designated area ile kila sekretari kwa ile binde kwa ni price get na ukanya chipesa maybe after moting or the weekly. So it's a more of an employment opportunity that can provide lakini like provide a market for your product. Yes. People sasa mimi entrepreneurship Tirante venga biashara ni bia. Ni sana ndio like now the person aba kwa sonda kitu school. Kile class 8 hadi class 7 kama mambo ni biashara wingi sana. Mbara bora tuwabora class 8 tacheti high school. Isaka mtu introduce business. Kwani ngani gaya para? Ai no bora de corta na kwa jinga kora. No to na inu aya. Ni magurabre na mani no la para la tibu. Gonna business in India. Another thing abara ya babaito. Like now, you know, our president numuri sana. Numuri miale sana. Na wabelanga ametoka kwa kuku. Jimo jigati atware nivo. Numuri miale now numuri miale large scale. Mangana each bando is what okay. Let me know the one of, but he's the biggest supplier to water in Kenya. Na nari mtaka isiko mpaka chabo Kongo. Yes, ari mtiti bando isiko na hadi na market yetu ande bone niko saikera yake. Mane jira se warehouse. Ba te banga wiki jira soka chia, rafi bagari be krete bi. Chi to bono chimaya ko korak. Nasa. Man ko. I had my supplier around
something like a little 10,000 tons. Maybe Peribando onke. Nasema kitano kwa kana ni muondo sana. Ono nawe sabaga ba kuna ba ga baruche. Tigeni ndinde bako na woto mika bako tika ntwana kwa ni bana konzeze vindo vinde. Sama ngana rende yo ontoria. Na ngana entertainment. As Uga said, not the monthly no one hotel, so we no one over pay. So create the content online. Yes, no writings, spoken word, no they pay. At the same time, the taxes naturally viewed according to the earning. When you're more the top page you, or your Yamoji. Mara boda pora kinyo waje waro ndio wanasikia kama kuenda kwa minimum rating kwa ni 200 tena tutaje kwa yes wani kwa ni dakika pesa kitu nyo kwa ni 100 kwa tende kwa na 90 that one is better daninga naoni ile 5 ngaka taxi ya 50 no yo ni shilingi 300 kwanza mpaka kwa nina chiango mambo kwa rangi chiango ile tukuli matako ni kwa chiro akinya lakini hizi hado dana deba na ndende na ro mpoko boro ko tenaze ndoguli ka bacholo waisa ile kilo na kilo hata kama yana kwa ni kwa akona ndo ek na ro to akane kore kene gito ko bachiko kora challenge nande nene asa bantu baitongeringa na ranga tipo ni ko nyakali chianga kucha na nkinangi yako choni ando kumba toke chile ya bwana ando kumba toke chinga ki so kwa ile jirani ya people we shouldn't be doing that kera benga na ota ke biashara bechi anga anyi kerekede akoni chigoti ayawani ye chirongi kuduga ayo ndebu hata t-shirt kuchiga so that at least ma complement each other kubwa kumuyo kinga tipo nicho goja kona yitigankore tiange kon to atwara a variety na ande to atwara competition ere fair dali ngala da kora inde mu kore asieke ansa ngora because na yo once ngora kwa ke the customer base yao biashara bia kine that means all that the mentero como jikora karanga squeeze kiro monto gari entertain kubwa ono na jengo me yanga ande too serious for life na ono ko bege ndati kitangora ngi wanda beko lakini inde whatever level whatever kind of entertainment or correction on online together be decent nte ko joranga abana baito bangire ko dress muna wana night na access para wanyoranga kumuna this is it what you call entertainment ndo nganya rabasa Bwemono kingu muntu mo kirori ase kwa baba mwenye kutoka kile tuko chini saa ikomene vile tia ron marababa na ata chego kumanya ndio kulia jamu holiday ne tukuli muntu mono kwa mono ase nje ebene kwa tukubana kwa gukora ngololiga ebyo ya bene ase nje tangani tanyali kuana ekora majani kuana na ase ikirire ya bene ase incho manyene personally na bamugosa la basotoke kolende ndiye ya bene ase umuntu mono bwe nje so mukwane uyole umurugya no kurumya kwinirona maganga oyo bwate epati ya yeli kulia lero ni epati ya iche duwa tikakingo tukumoraro akiri wanchira na ngora ka kinali ni kaze tiya ya tembe mandega happy birthday na nje ya nengo bwana nda yengo bwana nde mai ya tent igo abona to ko do moro kulia lero tini ngoro ku haro ototo nyingiri ko wanyira boko to kajamuli senge sababu ya kujira wao na kuna sama transmission ni ga koro kwa Abigail Nyanjama na wewe yenye magaji kamera nigo akoro kwa niga koro kwa Josephat Sungura tole ngene nikia lugha magati ya pepo na wewe ndipo nyafanya tuara bole ya sema wewe ndio kwa kwate